laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله ينتي الله سبحانه وتعالى نمي بميدو تشرمو تواتا ko jeyaɓe leñol meɗen tawata ko ɓe wonduɗen bimɓe kikiɗen turki subhanahu wa taala yo allah waɗa ɓe ɗum ɗo jonde janna waɗa maɓɓe yo ko mandankaji maɓɓe ñande wawana hoore maɓɓe ray inchallahu taala hiɗen wadda konngol ngol jengo ceernoɓe men ɗen fiye ɓe wawa fuɗɗanade yewtere men fiye toujours taƴƴe ɗi wawa yalde ɓeno andi yonde noon inchallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال العباد غنى وفقرا وأنزل الماء وسق أسباب الثرى. أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على التائين أجرا وأسبل على الآسين سترا وهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ثرى. سبات له السماوات وأملاكها وسبحت له الأرض وهيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا ند له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومصطفاه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون فيا أيها الأخوات المؤمنات أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهنيئا لكم في هذا المكان العظيم المكان المبارك الذي هو مسجد من مساجد الله بيت من بيوت الله. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته وأن يحشرنا يوم القيامة مع زمرته. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين كانوا سببا لهذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وأن لا يحرمنا الثواب في ذلك إنه على كل شيء قدير. أنا مسيب جلبة تدبة باو إن يتقول الله سبحانه وتعالى يولن إن الله مكة محمد صلى الله عليه وسلم إذن سيد ونلما أورون الله صلى الله عليه وسلم o yettini nelalngal no haaniri noon hay huunde ko nafoore meɗen woni e muɗum ala sina o yeetike hay huunde ko lorra kadi woni e muɗum ala sina o holli en o haɗi en kadi haray diina kan ka yettike e men no laaɓiri ɗum noon haray hiɗen toro Allah subhanahu wa taala yo ɓeydan nelaɗon e sahaba en teddungal
yo subhanahu wa ta'ala okkuɓe ko foti ɓe ko ñande janngo woni joloygol ka weendu kawsal suma si ɗum ɗon feƴƴi haray mi weltano musidɓe meɗen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi sabu haray mana o kikiɗe ɗo kadi yiidugol ɗo e Masjid Attakwa Liège e nder leydi Belgique ɗo fi waɗugol o darsu ɗo darsu mo tawata ko yowondirɗo e ko ɓuri himmude hannde e gurnan ibnu adam woni accugol jokkugol laawi sheytan haray ne weltano musidɓe ɓen ɓe fota haray kadi ko wano noon kiɗe weltano musidɓe meɗen wonɓe e kipande kadi fiiɗi darsuji ɗo e waawa feƴƴude ɓe alaaɗo kadi naftora ɗi mana ɗum woni haray wonanɓe en ka laawol kisal eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hokku en baraji ko foda e alqouranul karim kon e baraji ko foda e jokkugol sunna nela sallallahu alaihi wa sallam e baraji ko foda kala yanganiɗo kaɗo diina yo Allah subhanahu wa ta'ala hokku en ɗum nonde si ɗum noon feƴƴi haray e fuɗɗoɗen darson haray no ɓe inniri noon ko woni aslu yewtere nden ko ittiba'u khutuwati sheytan jokkugol laawi seytan sen ndaari haray o titre on ɗo hino mari konnguɗi tati konngol aranol ngol ko ittiba jokkugol konngol ɗimmol ngol ko khutuwat konngol tammol ngol ko asheytan haray ko ɗiɗoɗe konnguɗi tati se yewti fi ɗum ɗon yewten façon ko honno seytane murtinirta yimɓe ɓen ɓay enen e wata wiide seytane summa yewtoen ko honno Allah subhanahu wa ta'ala gerdoten ha o danda en ɗum haray ɗum ɗo woni yewtere nden inchallah e yawnade par ce que tan on ko raɓɓiɗuɗo haray no wirumi noon ko wiyete ittiba khutuwati sheytan jokkugol laawi seytan wiɗen hiɗen mari ngal konngol ɗo konnguɗi tati konngol ananol ngol ko ittiba jokkugol jakka yo en andi hunde nde hiɗa wawi nde jokkude hiɗa wawi salagol kadi jokkugol ɗum ɗo wiyete ittiba joni noon ko jokkete kon ko woni ɗum ko khutuwati sheytan khutuwat komin hatta yahtu hattan ko taɓande si wonno hattu sheytan konngol mana taɓande seytane wotere jakka harayno sheytan ko laawol gotol mari kono ko hon ɗum woni ka titre ɗo ko khutuwat mana ko taɓalle buy iɗen faama nder ɗon jakka sheytan wona laawol gotol ardanta en sabu siko laawol gotol ɗum e wawa e sakkagol inne ye waɗu défense hakkude men e makko kono sheytan ko laawi bus woni ko ardanta en o iwray nano o iwray ñaamu o iwray dow o iwray ley donc haray ɗum ɗon qouran no ari e hadis nala sallah sallam kadi hino ari e muɗum wonde sheytan o arda e nokkeli ɗi fof ko ɗum waɗi haray hiɗen du'o yo Allah dandu en seytane ardande e yeeso ni ɓaawo ni becce o andi seytane nde wonno kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe haɗi o wino mi murtinaɓe ɓiɓɓe adama fof la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim mi ardanaɓe yeeso mi ardanaɓe ɓaawo mi ardanaɓe becce mi ardanaɓe nokkel ɗi fof haray ko ɗo woni ko seytane foduno jonno ene yewtere men nen ɗo ko fi évitugol ɗin laawi seytane en faami haray seytane wallahi na laawol gotol musidɓe julɓe woni ko addante jiya ɗon bal ko e laawi heewɗi ko fi honɗum puisque mo kala Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani ɗum ko honto woniri point faible mum on oɗon seytane ardanayma surtout ka yiɗugol hunde nde ɓurɗa yiɗude nden oɗon seytane ardanayma wona e faama e jonɗum nonde haray e woni fi laawi ɗi wiɗen ko khutuwat konngol tammol ngol ko asheytan ittiba khutuwat asheytan sheytan on ko hon woni ko fanda e sheytan sheytan ko goɗɗum ko wonno e malaika ko rewayno Allah subhanahu wa ta'ala duuɓi heewi donc o accito e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala o yeddi nde Allah subhanahu wa ta'ala winomo honɗum yo ar o ƴuwo o salmina ɓen men adam famen ɗon moƴƴa so yii jokkugol seytane ko hulɓinori ko puisque taw seytane tigi ka o majji ɗon ko e nder dewal o majji en dabiri sheytan ɓe wi o ñande tippuɗa e hoore leydi Allah ndin ka tawi seytane sujjanali Allah o boddi soppe iɓe wiya ɗum ko ɗum holliri ko honɗum ko wondema sheytan ala hay nokku ka o sujjanali Allah o rewno Allah ha o ronki o rewi Allah ha vraiment o windi ka rewoɓe Allah laaki
sabu hunde wotere ɓa Allah subhanahu wa taala moƴƴini loopal ka o tagata ɗon annabi adam o wallini loopal ngal sheytan ko ɗon ɓe ɗi rewayno kañum sheytan har wonde malaika ɓe ɓe yaha juulgo takku ka loopal ngal waali ɗon joni noon e nder ko ɓe rewata ɗon ɓe feƴƴa kon kañum sheytan o memayno hoore loopal ngal o enna ha wayno goɗɗum no waali ɗo bila on say o fuɗɗi wadde ngaygu annabi adam alayhi salam e hoore makko o mema loopal ngal iɓe wi ka defte wonde ko sabu ko memayno ngal loopal ɗum ko ɗum addi o neɗɗo heɓu wurdu donc o mema ngal loopal ko noon woniri ha jomirawo subahana taala yeetoyi malaika ɓe fof wondude seytan o inni miɗo faala tagugol ka leydi ɗo lontoto ɗo reway ɗalan kadi wano ono on faami joni miɗo faala wadde ka leydi ɗo khalifatan lontotoɓe suratul baqara ɓe wiye jooma atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak allah menen malaika meɗe rewdema men fototako men alama yeddude a faala wangol ka hoore leydi yedday ɗema hibba ƴiiƴan waɗa wari ndiro sifa ɗi gereji ɗiɗen hannde allah ko ɗum faalɗa wargol jomirawo subahana taala o jaabi malaika ɓen o wi honɗum inni alamu ma la ta'lamun miɗo anndi ko on annda joni noon fii ka ittangol annabi adama mana hollirgol wonde kanko allah emo anndi ko malaika ɓen annda nde taguno annabi adama alayhi salam ha o gayni o moɓinirno annabi adama kañum e malaika ɓen o waɗi piiji fof o inni yo malaika ɓe yeetenan ɗiɗo piiji ko honno wiyete anbi uni bi asma'i haula malaika ɓen tawi ɓe annda o inni ya adam ambihum bi asma'ihim adam a yeetiɓe ko honno ɗi piiji wiyete adam on ɗon noon wattane yila wiɗen ko e yeeso maɓɓe woni ko taga kamɓe ɓe foppi ɓe renti ha ko yeeso maɓɓe woni ko taga par ce que ɓe memayno loopal makko ngal fewde ɓe hayno juulgol haɗa on sawo tagaɗo kono allah subahana taala ka teddingol mo tawi kanko jannata ɓeɗo malaika ɓe ɗiɗo piiji o wiyete keri tenirde wortowal karabo har fof ɓe annda no wiyete ɓe jokkitundewal allah on tuma annabi adama alayhi salam o yeetiɓe piiji ɗin ko honno wiyete jomirawo subahana wa taala feli ɓe jomirawo wiɓe alam aqul lakum emi yeetanoki on wondema ko min allah andi ko wirni mi yeetanoki on min miɗo andi ko fi honno mi woni e tagirde o annabajo ɗoɗe annabi adama alayhi salam mi yeetanoki on malaika ɓe ɓe ruttiti e hoore maɓɓe ɓe tawi ɓe nisi koɓe landitanno allah subahana wa taala fi ɗum noon de allah wi a joni no yehi ƴiwoɗon salminon adam ko karam ko moɗon ɓe ari ɓe salmini ɓe fof lakin iblis mana sheytan omo falɗen haalde ɗo fimu hay koye malaika ɓen o wonduno ko kamɓe wonno groupe kanko o sali salmini o habbi tawi allah kadi yeetike mo wi bon nde ɗo yaha hiwragol adama alayhi salam no toon goɗɗo o jaɓata salminde har noon on sayi kanko iblisa ko chef ko hooreji ka malaika ɓe mo darde ko hombo woni arata salmina ɓe fof ari ƴuwi salmini ha lutti kanko tu allah wimo ay honno an haɗi salmina o ƴeewi o wi hari o darani woni ko hombo won salminta o inni ha allah tigi tigi ana hayrum minhu min miɗo ɓuuri o moƴƴude ko taguɗa o ko yeeso an mi taganoma duuɓi guluji si o taga miɗo heccimo miɗo ɓuuri mo gandal donc miɗo ɓuuri mo moƴƴude ana hayrum min e hoore ɗum kadi halaktani min nar min koye yiite mi taga wa halaktahu min tin kanko koye loope o taga o faani wondema yiite no wawi ñamude loopa jomirawo subahana wa taala mana halkimo wattimo sheytan jomirawo raɗimo innimo ukhriju minha fa innaka rajim yaltu e suura malaika a raɗama a ittama ko wonɗa kon malaika a wonti sheytan koni aaji qouran ɗen addirta jon noon ko o sheytan ɗo o ɗo ko gaño meɗen gaño ibnu adama fof in ɗabiru ɓa allah subahana wa taala raɗi kemo ko honɗum o wino o ƴeeyo tuubu o inna allah mi tuubi
o jaɓano wadde honno o darta o inni Allah fa bima aghwaytani no majjinirɗalan ni la udillannahum mi majjinaɓe ɓiɓɓe adam wala amurannahum falyubattikunna azana al an'am mi yamirayɓe yoɓe yahu ɓe seeka noppi dammi mi yamirayɓe yoɓe yahu ɓe waɗa kala bone mi yamirayɓe kala ka bone e probléme watteɓe participe o wol ɗum ɗoɗe o kamɓe jomirawo subahana wa taala yeetimo inni joni allah o ala kala jaɓuɗo jokkuma e maɓɓe fa inna jahannama mawidukum ajmain on fof rendez-vous mon on ko naadegol yiite kala jokkuɓe ma an sheytan donc haray ko oɗo sheytan woni ko haɗaɗen jokkugol o sheytan ɗo no woni ko wonɗe ɓangilngol mana laawi makko joni noon ko honto e honto seytan rewrata ha nanga ibnu adam laawi ɗin woɓɓe toon ɗo yonata e wowlu fi majji ɗi fof in tabihu no woodi woɓɓe sheytan ɓayi ko neniraɓe ɓen wona waɗanede darson wallahi no woodi woɓɓe sheytan ko ardantaɓe kaka ɓiɓɓe maɓɓe goɗɗo no wawi yiɗugol ɗo ɓay koye mum koye ha haɗa mo dewal allah few haɗa mo juulugol e wagutu haɗa mo rewgol allah no haniri no haɗa mo yahugol bayana haɗa mo janngugol qur'an haɗa mo ha o ndaara nde mo yeƴƴitoyo a tawa perdin ta gundanɗa yehino ɗum ko go'o ɗimmon ɗum sheytan ino wawi rewrangol ma ka tiggare ma an tiggiɗon hono ɗum wonirta ino woodi hande sonnaɓe hewɓe ɓe ƴettal tiggare joni noon an kadi tiggiɗon wata yejjitu sa i goo har hiɗa wayo on puisque a tagidaka e mayre joni noon si woni ka tiggidɗa ɗon koya toro allah subahanahu wa taala yo tabintine hina e jaɓoɗugol ko wiyete kon al igtirar hoditagol wallahi so on tigi wattana liila ko ɗon seytane ardantamo ha o perda nde himo ennayo heɓɓito hara laawi no woodi ɗo woɓɓe ko honto seytane ardantaɓe kaka janngugol qur'an ka hun jagol hala no jokki ñande o ñande machallah mankata bayana no yiɗi oustaz ɓen no yiɗi jamiuje ɗe no yiɗi darsuji ɗin no feewi no ɗoftimode mum no nundi no moƴƴi kono noon sheytan immo ardana on tigi honto ko qur'anul karim tigi tigi ka o janngata ɗo en haala joni ko honno sheytan ardiranta neɗɗo e ɗiɗo piiji no woodi woɓɓe honto sheytan ardiranta ɓe koye yiɗugol janngugol ngol en général hay so hina qur'an no woodi woɓɓe no yettonoɗen ɗo ni wondema juulugol jemma hino mari baraji hoorugol hino mari baraji ɗiɗo laawi fof seytane hino wawi argol ardana ibnu adama on e muɗum no woodi woɓɓe ɓe tawata ɓen no déjà hiɓe wonde seytane automatiquement puisque so tawi on tigi déjà o jaɓa fi allah on no wira noon o jaɓa ƴettugol coñci islam o jaɓa yo fay makko ɓen janngu islam ko jokki ko weeli e foti tum on ɗon déjà seytane no jokki joni noon ɗo yen haalu heɗite fota ɗo yen wowlu ko honno seytane ardanta goɗɗo ka tiggare makko ma ko honno seytane ardanayma ka l'islam ma ko honno seytane ardanayma ka deftere ma qur'an ma ko honno seytane ardanayma ka juulugol ma jemma ma ko honno seytane ardanayma ka ɗoftagol hakkunde ma e moodima jente mi sifa noon ɗo qissa heƴitoɗon mo moƴƴa andon tiktak seytane o andon jaka sheytan hina wawi ardangol neɗɗo wallahi kaka o miijata few par ce que dambuɗe moƴƴere tun ardanayi gorko gooto wiyeteɗo birsisu laabi ko rewɗo allah duuɓi 70 ha hande o meeɗa yeddude allah hay segon o wi ka nder saare wono Liège ɗo o potto few o yaa o hoɗoya ka hoore fello dow ga kanko tun e suudu o inni ko fiyonno puisque ko so ɗawkodiri e yimɓe ɓen si toñaɓe ma ɓe toñe ma si haqqenata hakkunde ma ko o yaltata ko uniquement ber yawgol sooda ko ñaama o jokkiri ni o rewi allah 70 ans duuɓi 90 en anndi oɗo pellet si goɗɗo botti tigi hay yimɓe ɓen jokki haaji mum seli few
ko honno seytane wawi arirgol ataka o ɗo ɗe gandin ɗo weɗa taafi seytane yahanimo laabi bus fiyo atakum hay ronku nde yahanimo o tawa ronku oɗo few mo jokki dewal Allah o par ce que o mara probléme aduna mapaki otoje mapaki ɓiɓɓe hay ko hay o joom mbaɗi ɗum o jokki fi dewal Allah donc no jokkiri ɗon noon ñande goɗɗo e jihad no fewndi on jihad ɗon ka fewndi ɗon woɓɓe goo nene gotaɓe ɓe tato hiɓe mari miñira goto jiyo hiɓe hoɗi e ka tumbo saare kono hiɓe mar suudu takko ka o birsisil abide rewata Allah ɗon ɓenni joni o jiyo men ɗo se yaha jihad ɓanene men maayi ben men maayi ma ɗaɓɓen mo halfinen mo ka hoɗo ɗo har ko neɗɗo marɗo confiance neɗɗo holniɗo ɓe ndaari hoɗo ngon fof ɓe tawi ɗo ɓe yiyaali mo ɓe hooli ɓuri o mawɗo wonɗo rewde Allah to no pottiti duuɓi 90 ha hande o yeddaani Allah seconde ɗumo jokki dewal Allah ɓenni bon haray joni o jiwanaɓe mo ton jante fota ko ɓe wadde moɗon ɓe ari ɓenni moɗon bon haray menen ɗon men délégama fiyawgol jihad joni noon meɗen faala halfingol no bandira amen marana men mo ɗo yandi men jeejima ha men iwta ka jihad mawɗo wi subhanallah halfinon mi jiwo ɓeyni nan si men halfinali momo ko honno men watta puisque komin ma mi yaha min défendre l'islam o mi yaha min waɗa jihad joni noon si tawi ɗa tigi tigi a dankanaki men mo min mara goɗɗo go ɗo waɗo mon mi dankanaki hara yandi wallu men fi Allah oya o wiila ɗaɓɓe goɗɗum ngo ko halfi kono na mi jaɓata jiwon fof ɓenni sa ɓenni nelaɗo sallah sallam no maaki ko ɓuri moƴƴude e golle jiyaɗo waɗugol jihad hara noon ko jihad règle rewɗo e laawol no l'islam weeri noon na waɗugol jihad iji sima ko nante hannde kon de ɓenni mo bonko ɗum noon ɓuri moƴƴude joni noon hara meɗen faala an kadi sa jaɓi a marani men o jiwo hara a waɗi jihad hara a participe accu men jeejima haray tigi tigi on jaɓa oyna oy wawi ɗon kadi ko gonga de somi jaɓi hara mi participe joni probléme ala joni mi jaɓi joni noon ko watte oyon addumo e suudu takko ka suudu an ɗon min mi addanaymo ñamete mi joƴƴina ka damal yeyetemo toujours si fana juulama yo yaltu hara ñamtemo ɗon si futuro juulama yo yaltu mi on kam mi beesonnaki men yiide fas jante dey en anda on hono seytane ardonta goɗɗo o adda ñamete on e fana o joƴƴina o huccita laal makko o yaha o aroya kikiɗo ta jiwon ñaami ƴetti ñaami yaltinigal ngel pañal ngal ka yaasi o ƴettangal o naɓora o aroya kadi e futuro o addanamo hirande o ƴettangal kadi o naɓora o aroya kadi so joni subaka o addanamo ittuɗum koye o ni o wondire o ɗon o jaɓaɗ ɓe yiide few subhanallah joni noon jenteɗo ko waɗi kon si wiɗen cheytan ko ardanta neɗɗo toon o miijotako cheytan ari ñande goota e mawɗo on ka suudu haɓe gerdi haɓe ron o innimo ene o joomo halfinaɗa ɗo a wakkiɗiɗe kono watta yila sa accitiri o ni ko kalifu ni o yeeɓoto wattu noddugonmo o waɗa hito anda si himo wuuri mawɗo wi no himo wuuri o inni kono si o nawnu ko honno andirta so tawi ananta yito makko ko naɓgol ɗum biji joɗɗina il faut parler avec il faut discuter e makko anda si himo wuuri premier point mawɗo wiya ɗum non de ko gonga si a halfinama ara ko mami anda saymo sedde so mawɗo watti joni si ari addi ñamete on inna assalamu aleykum joni wiya waleykum salam ko honno mi sikka nawna hi kiɗa e jaam hi tanawo ala hi mawɗo nangalal muya woni premier point bone ok konngol sonnajo ko awra sonnajo hana townugol hito muɗum surtout ka worɓe jananɓe woni kayiɗa sonnaɓe no dari e quartier o no wola bla 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 ɗum ko haɗa e l'islam sonnajo koyo wonu no woniri noon ko tiggiɗo ko suddiɗo koyo wonu tiggiɗo suddiɗo ko ma o yewta kono yo wonu limité ok o mawɗo ɗo woni joni himo heɗade wonde himo yolde sonnajo on kono toujours objectif on ko honɗum
ko fiirta kadi jiwon nawnuɗon haraw annda ɓa ibnu adama ma nawna e yi kanko mo jogii idée moƴƴo woni ɗon ha ñande goo cheytan aroyi inni tigi tigi no yetagol ma ɗo goɗɗum o jiwo ida accitiri o kanko tunka suudu ɗo a annda alhaali o est ce que ono janngude a annda simo juulude ida halfina ko jonnugol mo tumo ñaama lando si o ndikki lando si o nawna ko alle halfinama ko awon responsable on ko ni kalifu warrete ka raɓɓinɗingol o puusi mawɗo on ha o inni yo mawɗo on naatu ka suudu inaafi ko boni ko allah wonɗa waɗande ko wonɗa wadde ko naatu ka suudu landuɗa jiwon simo e jang anda so juuli ma so juulade anda so jangi Qur'an ma so janga subhanallah ay tindinoɗo seytane nde sikkina ko boni won tindinoɗo mawɗo ga mawɗo wattinade ka suudu konki bamol ngal o yawdite ko andugol siɗa jang est ce que ɗa juulde naam ɗo juulde est ce que ɗa jangude Qur'an naam seytane yirtoy ka mawɗo o kono taw an taw mo jangude mo juulde probléme fus ala o inni way kono ta accu o ñaama kañum tum naam accu o ñaama kanko tum walli tom puisque sa wedditike bandi no heewi e saare nde kaka sera saare ga wonɗo hiɓe wawi mo arande ɗo wonde anndu alhaali makko ko honno fewndo il faut natta toon annda qu'est ce qui se passe seytan ko gonga honno mawɗo wi ko gonga si bandino e saare no wonir ɗo ni kanko tun e buruure aray ko ma so gonga mi ara mi annda ko honno fewndori mi ara kadi hono woniri mawɗo on iman on fuɗɗike uytade on anndi ari mawɗo on ko hay jaɓugol halfinagol ngol o jaɓaali hay ɓannugol ñaametee jooni noon naɓi haa o jaɓi halfinagol ngol o jaɓi addugol ñaametee o feƴƴi ɗon hari o fuɗɗori yewdugol oe o naati ka suudu ɓe fuɗɗi jooni hannde hawtude ɓe haldi jooni ko ɓe ar ɓe ñaami kono mawɗo on haa jooni objectif on gonɗum ko fiita do kalifu ngum bonu o joomo halfinira fi Allah ko yawɓe jihaadi halfinimomo ko fii watta probléme waɗu tigi tigi on heɓa jiwa on ɗum kadi e yi ko seytane woni waylagol ibnu adam ara yewdude e makko inna mo yo watta yila tigi tigi on watta o tewto e mana mbele ɗe wonkitumma dewal Allah tun ha goɗɗum heɓa jiwa o watti ñamidugol e jiwa kaɓe watti ñamidugol ɗon ñamidayɓe o jotto yewta face à face tawi iman o yaw fuɗɗike uytade ne ɓaali kanko e joni ɓe wowtodiri ɓe watti bellondirde Allah subahana wa taala jarde mbimo o yani e jiwam ɓe waɗi sini aazana llah min zalik subhanallah in tabihu hattaali ɗon jiwon woni reedujo e nder ɗum ñande goo o fuɗɗi nawde kono tawi mawɗon mbi waɗi zina o huuli moƴƴa o watti joni innugol tigi tigi on so ari o fuɗɗitoto no ara num no hara o naataali ka suudu kono o aray tun joni o lando jiwon sino e jam jon inna mi ala jam oyni ko fiyonno ni puisque komi sowi joni noon o mawɗo ɗo no waywa se wi khalifajo julɓe ɓen Belgique fof ma khalifajo julɓe ɓen Saudi no faamiron ko birsisul abidi ko andiraɗo dewal Allah min on ɗo 70 ans o tawe kaake nokku ko Allah yeddete oɗo ko l'islam fu o joni 70 ans ok mawɗo on titigi o maafi foto kono tawi o mara feere wonɗon ha jiwon firti koto makko en artali mawɗo on ɗo addande mo toujours ko ñaam kono cheytan fooli mawɗo on imanu mum jippike moƴƴa si goɗɗo naɓi ha waɗi zina hara iman e wata ko ha ɗon jippoto fi on puisque nela sallah sallam ɓe maki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min hadis on no selli waɗowo zina fewndo ka watta zina ɗon haray o gomɗina Allah ɓoora e limanu ndu wonaɗa o wonta neɗɗo sembe bouteille vide ndiyan nan ittete haala o par ce que wiyete iman ɗo itte few so waɗa e jeema donc mawɗo on noon o heeɓi nden toɓɓere ɗon fewndo o watta jina Allah ɓorno iman o fof pottin ok woni ɗon nde ñande
tigi tigi sheytan aroy wi mawɗon kono no watta ɗum sarde fof andi ɗum ɗo ɓe andi ɗum tigi tigi on ɗo haray ko ma warat semo jeeɗi koyo rijim on no ɗo a heɓi probléme jana onni mawɗo joni ko watta mi tindina yaw inna o jiwo yo luɓe bobom ɓa ko bobo ma fijiramo ya hirtoyama si a artoyi wiyama bon bobom mayi o nawno mayi a surdin landi oyi bononno ɓe ɗo tum koyen andu toujours ko honno seytane jokkita neɗɗo mawɗo on ari waɗoy ɗum inno jiwon bon ɓuɗo faala jonnan o boobo min kadi min fijira seeɗa ɓay ko moni be makko toute façon kadi komi duwaɗo warede tan mi accitel ko ni tum mi accide makko kanko tum jonnam ɓayni a tawi wat ɗum o inni o jonnam o ƴetti jiwon o yehi ha e ɓurure ko ɓuuri e woɗɗude o hirsi boobon o ombiti o jeeni o wari wonki ɓurnoɗo noon rewgol Allah hoɗo ngon fof hoorejo ka jamiu hoorejo ka l'islam o andi ko fewno zaman men hande ɗum ɗo waɗi o hande ara heɓi ko wole ka blablablablab ɗa kadi ko noon tawi ko ɗum ɗo won number 1 fof ɓeyni birsisul abid o wonti dalen ka o waɗi zina o waɗi hoore bon o aroyi jiwon landimo fi bobo o ina bobo nawno tigi tigi o maayi jon noon haray mi surroyimo jiwon fuɗɗi sonkude o hooti ka suudu makko kanko birsis sheytan aroy kikiɗe innimo hee o jiwo no mi yiri o ni o wolano e koto makko en ko feƴƴi ko gerwara o kisa ɗo koto makko en artu ɓe tawa hara ala ko fillondire ɓayɓe andi ko Allah tagi kanko warata si ɓe aroyiɗo ɓe yiyatama o maayi haray ɗondirama landi birsis aroy jamma tawi jiwon no waɗiɗani o yani jiwon o hirsi e ilawi seytan ni o woni joni o wari 2 personnes o hirsimo ha o gayni o ƴetti fura o kadi o yiroy nokku go ok woni ɗon kotiraɓe jiwon artoy ɓaɓe inni birsis bandiramen no waɗi o inni a bandiramon mi wonnon ɗo vraiment no haniri noon kono e nder alhaali tigi tigi on o nawno ɗo haray o maayi omo surra nokkel kan sheytan wayni ari yeeti kotiraɓe o yaɓen ko feƴƴi kon fof wonde mana ɗuno ha mawɗon wadde makko zina ɓe heɓi ɗuno bobo tigi tigi on ɓaya warnomo kankadi waɗi debbo on goɗɗo e maɓɓe humpiti ɗum e goyɗon ari yeeti birsis wi bon imma wolanamen gonga o no muran ɗum feƴƴiri noon min accane sa woɗani wareɗa mawɗon irri o wowde o ndi wawi kono wondir tigi tigi on on halfinannomo kono mi wawano jogagol kalifon joni noon o boniyani hakkudamen min heɓi ɗuno bobo haray tigi tigi on bobo on ko mi warimo oɗo kadi ko mi warimo mi tabi o lannaji ɓe ƴettima oɗon ɓe nammo taw warete ton ɗuɗanen ko fata yandi ala ko juudete ala yandi noon kala ne ɓanni tan hay ko pour takko moɗum haray ɗo mi wawade seede kono si accitama ɗiɗo goto tumɓe wa tan mannade hen no walliteno jeyi bon ɓe inni joni noon tigi tigi o mawɗo o waɗi zina himo duwa warede goo ɗiɗi o wari hoore himo duwa warede ɓe moɓodiri fii ka ɓe warata mo ɗon ɓe haldi rendez-vous on ko janngo ndaare ɗo ko ɗum sheytan waɗi mo kadi sheytan ari inni mo bon haray min miɗo mari pehe no mi wallira hara a warat kono ko hunde wotere pet mi landima nde satta gera ha habbira wiya allahu akbar sujjanani inna ɗum ɗo ko min jaadidima sujjanta sa wallilan ɗum ɗon haray mi intervenante few ala kay warede sujjana maɗo wi la audu billahi min dhalik tori Allah yo dandan sujjangol ma ibnu adam o wi sujjanan sina ɗum ɓe warata ɓe gerdi ha ɓe ɓanni ma weeti janngo rendez-vous wargol mawɗo hewti ɓe ɓannimo ka wargol
sheytan yaltiti ɗon o inni min miɗo ɓuri ɓeyɗo fof doole geɗu sujjanami nde wotere sa sujjani ɗan mi intervenant hay hunde ɓe watama wadde mawɗo on uggini sujjani mum ka leydi o ɓanti no ɓantorno tawi leer wargol mo ngol hewti ɓe wari mawɗo o sujjani goɗɗo tawi mo sujjani on ko ibnu adama est ce que oɗo maayi ko jullo hal yusjad li ahadin illa llah laha ko sujjante ko hombo ko jomirawo subhanahu wa taala pet on sujjante oɗo noon o sujjani ibnu adama ka leydi o ɓanti tun kadda hewti ka warte o wara ndaare ɗo alhaali ko honto seytane iwtiran neɗɗo e ko honno o jokkirimo ha o bonnimo diina jomirawo subhanahu wa taala on gissa ɗon on tawimo ka qur'anaje haray mo ari kadi e hadis imo selli haray jomirawo subhanahu wa taala yeeti en noon fi on gissa o wi e qur'an woka masali sheytan id qala lil insani ikfur falamma kafar qala inni bari'un mink inni akhafu llaha rabbal alamin hada ko kulotir gissa on jomirawo wi an ibnu adam watta yila wata jokku sheytan ka jokku laawol seytane ha wa'a oya neɗɗo ha is qala lil insani ukfur tumande seytane wi'anno neɗɗo on yeddu falamma kafara ɓa neɗɗo yeddi qala o wi inni bari'un minka min on noon ko ha ɗo yadnoɗen sujjana ibnu adam ko ha ɗo ardunoɗen seytane tigi haali ko mawɗo waɗi mawɗo noon rewɗo allah duɗ capanɗe je الشيطان استعاذ منه ومن عمله لأنه كان عبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة وما عصى الله سبحانه وتعالى ولا يوم ثم بعد ذلك ارتد وصار كافرا يوم راس سبحانه وتعالى وكان عاقبتهما وانت بطن مقتل همبو موضوع وسيطانه أنهما في النار خالدين فيها كما لبتن تبك ييت كان موضوع وسيطانه وذلك جزاء الظالمين ɗum ɗo woni joddi kala toñuɗo ko ɗum ɗo woni joddi kala toñuɗo ko ayyo yiɗɗo dewal ko ayyo mo allah newnani juulugol jemma wo jemma ko ayyo hoorowo alkamisa hoora tenen ko ayyo jokkuɗo sunna nela sala sallam ko ayyo tiggiɗo no faala ñentinde nene aissa e nene khadisa e sonnaɓe nulaɓe ɓe ko ayyo jom fayɓe ko ayyo karamuko ko ayyo imam ko ayyo rewowo allah ko ayyo julɗo ya muslim ya mu'min alayka bi taqwallah haray a yamirama hulgol allah wal ikhlas e laɓɓinangol allah wattahadhuru min asheytan e hulugol reeno e seytan fi ayi makanin kun nokku fof ka wawɗa won julɗo koyo wonu bayna al khawf wa raja koyo tawɗa huli allah subhanahu wa taala iɗa hulita dina ma ka morto iɗa jorti noon kadi yo allah subhanahu wa taala yo moƴƴo e ma yo hokke yurmede makko ka allah subhanahu wa taala haɗi en toon noon jokkugol laawi sheytan aren e mum ayeje nayyi aya ara noon jomirawo subhanahu wa taala o wi wondema haray ko honno yo yimɓe wala tattabi'u khutuwati shay o wi taw ya ayuha nnas ko honno yo yimɓe kulu mimma fil ard ñaame kala ko woni ka leydi halalan tayyiban ñaamon ko laaɓi ko dagi wala tattabi'u khutuwati shaytan wataw jokku laawi shaytan innahu lakum aduwwun mubin ko gaño mo feññin on gaydo on aya ɗum ne sortu bagarati aya 168 ɗon allah subhanahu wa taala o wiyantan jokku laawi seytan ko fi o yeeti en taw yen ñaamu ko laaɓi ko fi wata seytane ardan en ka ñamdu meɗen seytane no wawma ardande ka pla ma ka ñamirta ɗon ta ko ɗon o arta o naatiran sabu ibnu adam hay ñamdu ma ndu hindu limita neɗɗo arda aduna ɗo fi yo ñaamu tun goɗɗo koyo ñaamu ko hawri to yande yimɓe fof no mapude e ɓali no waɗa régime no yango ko l'islam woni a respectade
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte nela ɗon ko wi'e ko wondema ya ñaamu ko hawri ñaama fa sulusun li ta'ami ñaamu feccere reedu ma ndun mana tataɓal ngal fi ñaamete on ngala tataɓal fi ndiyan ɗam ngala tataɓal fi fofango o kono sa ndaari no nemaji weeɓiri e ndi leydi tebbeedi e piiji no weliri e no ɗum weeɓiri a ñaami ha a ŋaɗi a waali keɗanagon yaahiiɗa felti ko jalɗugol hikkata a yowi kala tan joni ko ɓeydema bon cholestérol ma ya watta ila diabète donc ko ya doggu ko ya waɗu régime ko ni e ni gorɗo gaddaɗo sa reeni no lawa heɓatano sa respecte no ko nela sallah sallam yeeti ma ko a yatan labta la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo yeeti koye limite ko ñameten nela sa sallam ɓe maaki nahnu qawmun la nakulu hatta najuu minen koɓe yimɓe min ñamata hande men weela o enen noon iɗa ndaada tun ka defira o anno no welanmi ala tefude mi ñaami nani ka non no welanmi akke ala tappo ala won tigi o waɗani ko hani o wedditike seytani ardana mo joni ka ñamete par ce que holno seytani ardanta goɗɗe ñamete interview wowɗo juulugol darɗe nayyi jamma na fiilo si on tigi ñaamiɗo brochette juɗaɗum e piiji ha o ŋaɗi on ko fii juulugol woni on mi sikko fiino o walora o foto on ka o ronki ande mi ñaamiɗo ha beccen fof ŋaɗi ka kam foto tum mi faala ñaamuɗo ha haali wonko guir ko ga waalo o faala ka ko ɗum koko wattante yiɗa goɗɗo arda aduna fiyo ñaamu tum koyo ñaamu fiyo wuuru koko limita donc on aya ɗon Allah wi e ñaamu hawri nayi ñaamen kadi noon ko daggi wata Jokugol Laawol Sheytan donc ko aya premier aya on ko ayeje fii ko Allah haɗi en ɗon Jokugol Laawol Sheytan soto Baqara aya 163 aya ɗin mo hara jomirawo subhanahu wa taala kadi o hattal ɗon o wi en kadi interview ya ayyuhalladina amanu faynan ko enen gonɗinɓe ɓen enen julɓe ɓe wona nodde udkhulu fi silmi kaffa on foppu naate ka l'islam mana won woni ɗum ko on fof yo naati ka l'islam ko enen yimɓe ɓen fof mais anna ɗon kadi a fof naati ka l'islam wona ya wonɗo ko a muslim interview on aya ɗon ko très important femme gonmi komi julɗo mi juulay mi janngay miɗo tiggi mi hooray mi waɗatma fof kono noon mi waɗa anniversaire pay koyam ha mankini l'islam o est ce que no woodi hittuɗo ɓuri nela Allah sa sallam est ce que nelaɗo waɗi anniversaire pay kum est ce que sahabaɓe waɗi anniversaire est ce que enen ɓe jooɗi ɓe ɗo mawɓe meɗen ɓen Fuuta waɗani en anniversaire ko Belgique ɗo nokkuɗen ɗum wattaki accen ko portoɓe woni hollude payko ko ko ɗum ɗo yonayi papa Noël hoy e Christmas hoy ko ɓe atta ka suudu ɗum yoni anmo hay sa ɓeydal an kiptunno ɓeɗo jangira Qur'an par ce que wallahi ko an landitoroyte ɓe yawmal qiyama ɗum wona e gandal mon ono neniraɓe ɓen e gandal babiraɓe ɓen fof wattane yila ko jomirawo wi ko udkhulu fi silmi kaffatan naate ka l'islam naate ka diina on fof mana on fof on koyen fof yen naatu mais an neɗɗon kadi a fof ko ya naata wona yo taw o parti ma ɗo ko binta wiyete oya parti maɗa ko binet wiyete na mo acci hakke kono ko noon si tawi le a woni afa tuminuna bi badil kitab on gonɗinayi feccere ko woni ka deftere wa takfuruna bi bad yeddonde a feccere hara a woni waya sengo binta waya sengo binet naam donc haray l'islam o koya ƴettu ñor ko ɗum wonne ɗaɓɓitude ko honno comment il faut être un bon musulman exemplaire wona ya gonɗin feccere nde a feccata gomnaɗo par ce que ko ɓen sattinoyta probléme ji ɗin ka dalgal on faami tawɓe ɓen ko parti go gonɗini oya parti gomɗinati haray ɗum ɗon koko hanɗen wattangoyiɗa e muɗum koya naati ka l'islam ñor ber piyo e léger koye woɗɗa wadde koye wono ko waɗutu tardira e ma wonde ma ko tawata ɗawiti golle tawa tigi tigi on hari a juulali alansara ben hittingol ɗon ha juula ma ko tawata wonde wedditare en tout cas kewkoy koye ko koye wonɗe guerde no ittira koye compléta wona julɗo 100% maintenant yo naɓo har an tigi ka jooɗiɗa ɗon
hiɗa andi hiɗa tiggi kono a yehi golle tu directeur on ka société to ari waɗima bise on kadi a yi haray andu a waɗi ko ha c'est pas juste wallahi ko minen ɗo waɗa suuɗade rabbu samawati wal ardi a watamo suuɗade allah ino andi ko watte summa no jeeya mum honɗum kadi enen ɗo fof ko en julɓe jiwɓe no heewi ɗo wona ɓe okkitirede ɗo peeraji ɗin ko onon neniraɓe woni yawde ka saalji minen ɓurɓe a men kaka jamuji woni yahudi joni noon saalji ɗin selon ko ɓe woni men informe de ko mais yaha ka juuɗe dewgal ngal haɓɓe ha gasa sonnaɓe tiggiɓe ɓen ɓe yaha ka bayana waɗe hamot kikiɗe fottoye to koyngal yiile ha e so ko hunde haram on faami goya sengo woni binta goya sengo woni bina hara moƴƴade ko il faut jaɓen ƴetten l'islam o ñor ma ɗum wallinen ñor afa tuminuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazau man yaf'al zalik gonɗingol feccere deftere nden yedda ndeya joddi kala waɗɗo ɗum yo andu ko lette o mari e hersa taw ko aduna ɗo allah nangoyamo kadi yawmal qiyama wallahi ko watta ngo yila no woodi heewɓe ɓe allah jarribi hannde puisque so naɓi ha tawi déjà a ƴetti islam o correctement a tigginoke naɓi ha l'islam ma on kadi rekkili ha joni awe a moɗi ittu ɗum yande ɗum na civilisation ni tigi tigi on a acciti sukundu ma yaari ni ka laawol andu nden ñande noon allah subahana taala jarribi kam an e birsis o mawɗo mo woɗɗen to andu on foti vous êtes ego ala ko goto donc ayeje ɗiɗi sakkitiɗe inchallah mi jonnita jonde nde hara oya aya allah subahana taala kadi ko wi ya ayuha alladina amanu ko ono yo gonɗinɗo nane fota oya aya tawɗa kadi nane ko bakara kadi 208 oɗo o wi ko ono yo gonɗinɓe la tattabiu khutuwati seytan tawon jokku laawi seytane de a wiya goɗɗo wi allah simin jokki laawi seytane ko honɗum jente jomirawo subahana taala no yetaden o wi wa man yattabi khutuwati sheytan kala jokkuɗo laawi seytan fa innahu ya'muru bilfahsha wal munkar seytane koko boni yamirta seytane koko haɗa yamirta o ndaara kala ko haɗa o waɗane ɗon plaisir tawa an ko ɗon ɓuura ma wel donc fiiji heewɗi l'islam on haaɗi hara wonki no yiɗi ɗi kono koyen faamu no laaɗon sala sallam ɓe maaki wondema aljannatu huffifat bil makare aljanna o fiya heɓu mo ma tampa accita plaisir ji ma buy fiya heɓu aljanna wannar huffifat bil shahawat yiite ngen hinge huɓintina weeli e foti donc kala faalaɗa yaade yiite yo jokku weeli e foti hara allah waɗɗima donc on aya ɗon haray ko suratu nour o woni aya 21 aya sakkitoron emo jangeten on e ɗum ɗo halas inchallah haray ino woodi wallahi piiji busko yewte ɗum ɗo neniraɓe haray komi darnirta yewtere am nden ɗo ko hunde wotere hadis goto mi jangganta en ɗo kanulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam iɗon andi ɓaaɓe nelaɗo neli Muaz Yemen fiyo woni ambassadeur de ka islam hadis on ko fillanimo ko imam Tirmizi wi hadis on ko hasan mo e defte go kadi harnaka deftere imam Tirmizi ko wondema ko yo hulu allah kala ka o woni on faami hadis on ko abi abdourahman Muaz bun Jabal o wi qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ittaqillaha haysuma kun hulu allah nokku fof ka wonɗa gasi wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha kala bone mo waɗɗa jokkintin ɗon ko moƴƴi fi ko peesidoye e bone wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasani wondir e yimɓe ɓen jikku moƴƴo gera hula allah kala ka wonɗa ara inchallah ko ɗo wonɗen darnude e wownen ko sahibul hariri wi ko fa ya mafasal muttaqi wa ribha abdin qad wuqi su alhisabi almubiqi wa ya hasarata man baga wa man ta'adda wa taga wa sabba nirani alwaga fi matma'in aw mat'ami fa ya man alayhi almuttakal qad zada ma bi min wajal lima jtarahtu min zalal fi umri almudayyi faghfir li abdin mujtarim
وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أذكركم أيها الإخوة ما كان هناك من توفيق فمن الله، وإن كانت الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله يأتي الله سبحانه وتعالى وتعالى هنا نبغي سوى بيدو جرمه بتعالى هنا ودي مودم بيبي كيكيده يترك سبحانه وتعالى يالله ودي هيد تطور اتكو نفتكو نقولي ترى رنت توبه وتعالى سنجي نكون في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله تعالى هنا ولكم أستاذ بائم من تري سبحانه وتعالى يالله ولا بدون كمان داك ما نيان بوانا ورما ورما بجوتي بيها بجوتي الجنة ورنا بهيد نن جبنا يكون واجاتكم هورين تبع سواء إنه ولا كل شيء غير. إن شاء الله تعالى نواتيكم ونقولكم أستاذ بوبو ركب بكت ورنا يوتالي في سكمتي كلا كون سبحانه وتعالى نعمل بفهمونه في تبي فكيرو سي إماي لان دسير أكوارتين مونو وإن كل كمينتي كدي فيها فقوة وحجة وفتور. إن شاء الله تعالى نجود نمور وعلى بفهمونه. السلام عليكم ورحمة الله. هذا أستاذ المتمكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عالم الغيب والشهادة الرحمن المستعان رب الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي يليق بجلاله وبعظمته وبهوله وبرحمته وبمغفرته وبذوله وبكرمه أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي wanti yentike ko tawata ala haka haadi moɗo subhanahu wa ta'ala e dori wahidun ahadu samadu waɗa ɓe nde yewtere yalla yoɓɓe ɓuuri moƴƴude jotti. enen kadi fottuɓe ɗo onon kadi seeniɓe heɗiti nde yewtere deƴƴiti iɗon weltana ko tawata yeggidetake inchallahu yo Allah subhanahu wa ta'ala tawne naataɓe aljanna ɓen. arande yewtere ɗo mi ala yewtude e hunde sina weltanago Oustaz Thème wata yejjudu ko yewta ɗo kon ko waɗi noon ko nonon islam hino haɗon jini e fillitegol kono mi ala fillitade ko ɗuɗata yejjudu. islam hakke ko weeli kañum fi a yewti haɗata yewtita ko nder ka wiyete islamu kon ko ɗum yewtata. sa yewti koyna islamu kon haray onti ko woli koyna gonga ko ɗum ɗo tum mari tawgol a sinkata. sa sinki moƴƴa haray ko biɗe. haray yewtere jande ɓe yewtani en ɗo laawi saytane laawol saytane wullinilan miijintinilan andintinilan goto kala men ka iwi ɗon woɗɗaki kono hino woɗɗi kono rubbama heewi ka areten goto kala e meɗen hino heewi imanu ɗuɗuɗum. Allah dandu en tawde en hewti ka tawata hino yaaji ara ko fasadu on ko bone on ɓuuri yaajude e di ko moƴƴi kon. Allah dandu en jokkude laawi saytani. wanno subhanahu wa ta'ala hino ɗaɗɗiri en mi taƴintino wala tamutunna illa wa antum muslimun. waton maydey so hina ko on gonɗinɓe wiwgol sattinana onti kambana onti ta may so hina ko a gonɗinɗo honde tuma mayata. ina andi nde mayata wala tamutunna illa wa antum muslimun. o anda nde maya ton. ndi leydi subhanahu wa ta'ala kanko jeyndi kanko halfini en e ndi kanko waɗi en e ndi ha honde tuma ila ajalin musamma. wodola jangal li kulli ajalin kitabu. haray ɗo musamma ko winda ɗum kitabu ino windida mustatarum ino winda fof ko gotum. subhanahu wa ta'ala himo ɗaɓɓiri en fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. rew Allah ha mayde nden ƴettiten. ɗum no holli ñande o ñande koya rew Allah a wawata fowtade. ɓe yewti e mbi saytane ɗo mi ɓucca ɗon seeɗani mi accita saytane kaɓe yewtiɗon ɗo. saytane ma subhanahu wa ta'ala yaltinimo ko aljanna e issa mo ata o yewti atawuɗen andi ko jeyaɗo e taaji nayyi. o wi rabbi joni e yaltinila ka aljanna joni noon ko honto mi wonata. fuɗɗode nde saytane himo yiɗi ka toilette ka hurgo. si on tinni wattanali haqqi ɗon ɗinkeɗe modday Allah tan no jinna saytanuji ɗin nanggay Allah subhanahu wa ta'ala hokkore cellal. o inni si iwti ɗon Allah ko honto waɗatalam o wi assuq
kamakiti sen wattani ila ko ton piiji ɗin heɓoto kamakiti kono sa wattanali haqqi hersa kanko ton ɓuytoto kadi jawdi ni kadi si ndi ɗaɓɓama ndi ɗaɓɓiraka no moƴƴiri ko ton haray ndi ɗaɓɓa o wi Allah on to kadi waɗatala en tatabum ɗum o wi assiri kaka gimi si on ti wattanali haqqe musique on a fuɗɗorayno a heɓitotako sona Qur'an rubbama sa wattanali haqqi a ndaari e ɗi gonete kon série e piiji ɗin a lumbiti a jokki ɓe yimɓe takuɓe ga tawaɗa golleji rubbama no wawi ha heɓike wonti jalbiɗon andama ɗon ƴawi ɗon heeɓi ɗon muyban on yahay haytoɗa musique ɗum no wawi lorrude on tigui o wi honto kadi waɗatalam alhibal minan nisa'i ɓoggol ngol telen kasuddiɗen so ti wattanal haqiqa ɓe yewti ɗon mi darnira ɗon ceernojo rewɗo Allah duuɓi telen capanɗe jeɗɗi o arno iman on no simtude o jokki ɗon ha tawi woni perduɗo Allah danɗum perdi haray eɗen tori subhanahu wa ta'ala yo watten kanataɓe aljanna haray so tawi woni ɓe ƴetti yewtere ɗo ɓe gayni ala hay hunde ko wonti watta ɗon sohina weltana gollon haray hay hunde ala ko watten sohina ɓe tori subhanahu wa ta'ala yo asu koyen e nataɓe aljanna ɓe waɗino subhanahu wa ta'ala imo ɗaɓɓiri en o wi wa jaalnaha kifatan ahya'an wa amwata ay waɗi firasa leydi mi haada daɗɗandi kifatan ahya'an wa amwata hon noon ɗum en wuuray e mayri ahya'an wa amwata sen maayi kadi ko ɗo wattinta ɗen haray fof ka leydi ɗo ya subhanahu wa ta'ala tawna e nata ɓe aljanna ɓen aqulu qawli hada astaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril muslimin salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray alhamdulillah ne weltino Oustaz bobo aray taali ko ɓe ɓeytano ɗo kono nder ko subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa men heɗitotoɓe ñetta ko nafata kon woɗɗito ko tawata soñde ɗum adna e lakara aray ko honɗum mi famti ɓeydi goɗɗo konngol goto aray ko wattangol yimɗa en torke subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrinde min e sawabu aray neɗɗo so heɓay nema e so daɗay fitna ko Allah subhanahu wa ta'ala o fewtitatamo o toromo moƴƴere nden fi yo wawde heɓude o toromo daɗugol ngol so o wawa daɗude ceerno ɓeɓe makani en ɗon joni ɓe wi neɗɗanke yo geru dey ko yaawi mayde wo yo taw o jebbulanike Allah subhanahu wa ta'ala haray ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala fewtiti o wi ko an yo nelaɗo ko an yo Muhammad haray hayɓe goto wawata heɓugol aljanna on o daɗa yiite ngen si wona o heɓi yurmede Allah subhanahu wa ta'ala o watti e dow golle makko ɗe subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam baɗa audu billahi min alcheytani rajim bismillahi rrahmani rrahim o wi wala takunanna min alladina kaddabu bi ayati llahi fatakuna min alkhashirina wo wota wonu sikkitotoɗo ayaje Allah ɗen fenna ɗen si wona ɗum a laatoto e neɗɗo perɗuɗo joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yewtama gonɗo konngol enen ko goɗɗo e men sikkitoto ɗe ayaje ma o salo ko ɗeɗo wi o heɓa sawawa wallahi o wawata heɓude few subhanahu wa ta'ala hino daari wo mi nangata hayƴe goto wonɗo wadde bakkato hino waɗi ka tafsirji to ɓe wi hay sinnoɗo andi bakkato o hino harmi sa waɗimo o nangatama ha o immina goɗɗo goo ko ara yewtama ɗum ɗo moƴƴa acci ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo o wi ko ɓaawa ɗum ɗon hande kadi woni ko nangueteɗa e fee muɗum joni noon haray Allah subhanahu wa ta'ala newnani en hande si en yeehi ka yahuɗen goo ka yahuɗen Allah ƴetta ceernoɓe adda ɗon ko feññinana en ɗi piiji haray hiɗen wiya goto kala e meɗen ɓe wattan hakkille ko ceerno ɓe makata kon ɓe rento e ko hana rentede mum ɓe watto ko hana rentede muɗum subhanahu wa ta'ala o daali kala neɗɗo mo tawata heɓali yurmede makko nden o heɓoyta aljanna o daɗoyta yiite ɓe o yewti en ɗum honto e aya ɓurano feññinani subhanahu wa ta'ala o daali inna alladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سبحانه وتعالى ويوتي كذا نقل متابعة يتي آية جلالين وسطيرة ثمن قليل
kaw duwano ɓeftade fof tawa ko yo yettu Allah kaw duwano moƴƴade fof tawata kanko ko yo o bono subhanahu wa taala wi haray o mara ko wiyete on hala ɗum geɓal yawmal qiyamati ñande tan harade wi ko ɗum geɓal fanda ɗon kan o yurmede nde tawata ɓeyditante goɗɗo fi yo heɓu moƴƴerde oɗo o mara geɓal e yurmede Allah subhanahu wa taala haray o yewtidoyta e makko kadi ñande janggo ha heɓa yurmede e muɗum o laɓɓinoytamo kadi e golle makko ɗen hara ko honɗum kadi wodanimo adamu ko lette alimo musɗe yonde subhanahu wa taala dandañ e fe ɗum ɗo haray si tawi ɓe ceerno ɗe ɗo no ɓeyditande e mbimbi e kikiɗe jemma e ñalawma toujours hayken konnguli maɓɓe ɗi waɗen ko falɗen comme haray no welsini ha hubbini en tolke subhanahu wa taala yo Allah hawrindin e sawaba innahu ala kulli shay'in qadiru haray subhanahu wa taala himo yewti haray wondema yo neɗɗanke hebbino ko wiyete du'a kon kanko tigi o yewti o wi sinno wonani du'aji gonɗi ma yaaba o bikum rabbi haray joni mon hajanoka e moɗo sabu on ɗum o fof bonnino ko sabu du'aji ɗin haray ko wonata emo yafra neɗɗanke ittamo e fitna ko woni e mum kon haray inchallah taala en joniteɗo alaji souleymane en haray ɓe ɓeyditanen ɗo konngol seeɗa e batte weltanogol jama on haray goto kala ka ƴuri ɓe waɗanen kadi ɗo duwa ka raɓɓinina ɗo fi en wawa gasinde ko jokkuɗen ko ɗoɗe haray so tawi noon lande no wonde muɗum ɓe wawi ƴettude hayso ko 5 minutes ko yewti e fe muɗum inchallah si ala kadi watte konngol e fe maɓɓe haray inchallahu taala comme addinoɓe finoɗo du'a haray no woni ɓe siɗɗineɗo tori ɓe du'a inchallah watte kon ɗum e ɗum radio tan ɓe feñinana konngol ngol haray sen gasniɗo ɗo inchallah haray en sensible e sonnaɓe ɓen hoota ɓawotode wonɓe ɓen arta ɗoɗe ko adi juuɗede e wonɗo so ɗen juulde ga haray wawata sonnaɓe wona o yeeso wonɓe ɓen ga ɓe wontira ɓawtode inchallah waɗa e ɗum haray allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim haray e torki Allah rabbu samawati on ko kanko jogui moƴƴere ko kanko jogui joddi ko kanko jogui yurmede e torki Allah rabbu samawati on ɓen ceerno waɗanɓe nde yewtere ɗoɗen yolande waɗanɓe ɗum ɗo ko mandaka maɓɓe ñande ɓe wawana hoore maɓɓe kamɓe kala e ɓeygude maɓɓe e iwdi maɓɓe e leñol maɓɓe hara joddiɗigo ɗen ko firdawsil ala haray enen kadi heddiɓe ɓen yo Allah waɗan ɗon newnan en ƴettugo ko ɓuri moƴƴude e yewtereji ko yewti kon Allah won ɗon arsika en gollitirgol en torki Allah rabbu samawati on haray ɓe organisation ɓe ɗum ɗo ha ɗum ɗo laatoɗoɗe ni hannde yo Allah won ɗo waɗaɓe ɗum ɗo ko mandaka maɓɓe waɗa joddiri jana ko firdawsil ala yo Allah no wurnane faye men ɓe waɗa barke e maɓɓe waɗa walli tottege ɗinal islam hara kamɓe ɗo golleji moƴƴi ɗi ɓe ɗuɗi wonɗe e muɗum ɗi inchallah haray joni haray fiilande ɗen haray no wawi woɗɗe jinga hakkude mon toon ɗen so tawi woni no woodi lande ko tawata ɓe hakkuji humpitagol e fi e mana yewtere ko yewta ɗo hannde ko ma ahara no woodi goɗɗum go ko tawata e humpa ko yewtere kon e fi diinal islamu kam haray no wawi jingude hakkude ɗon ɓen ɓe winda lande ɗen adde ɗo ɗe ɓe jaabo ɗe inchallah ɓen woɓɓo Allah tigi ɗo e ɗum on hewtude donc haray tan on noon koko raɓɓiɗi joni si hay si landi mo heɓike si tawi woni ɓe wawi jabade fof alhamdulillah siko seeɗaji kadi ɓe wawi jabade haray heddiɓe inchallah haray ɓe jabidori kadi yesso donc haray si feƴƴi ɗon haray en weltanike sonnaɓe ɓen vraiment haray e yiiɗo en alhamdulillahi rabbil alamina haray organisation on ko wiyete koye jokke e fi affaire o no ɗum ɗo yarata ɗo ni alhamdulillah e yii ɗum ɗo hande battaɓe ko honno feƴƴirɗa paama yolno ɗon newnan en gollitirgol ko yewtereji moƴƴiɗi nan ɗen ko yewta ɗo ko donc haray joni haray ko ceerno sanke woni ko holli ɗo haray ɓe torani talibaɓe maɓɓe ɓe woni jannude ka juulude ɗo o siɓe torani julɓe seediɓe ɗo ɓen fof muɗum ɓe seenaki ɗo ɗen haray ɓe torani ɓe du'a haray ko talibaɓe maɓɓe woni ko hewti ka maɓɓe ɗo ɗen inni ɗo anniyaniɓe ɗo ɗen hannde ko wiyete kon miranñiiɓe kamɓe kadi ɓe ƴetti e nder on miranñiiri ko ɓe anniyani kañum taali kañum ceernoɓe ɗo kañum ceerno sayi ko kamɓe kadi ɓe ƴetti on miranñiiri ɓe anniyani ɓe ceernol waɗan ɓe nder yewtere ɗo hay ɗum ɗo fof muɗum ko fi yannidugol e mana baraji ko woni e nder muɗum kon haray koɓe yiɗani ko ɓe taaliba ɓe yiɗani ceerno sayi kon haray ko ɗum ceerno sayi kañum kadi woni ko yiɗani ɗin e ɓen c'est-à-dire ceerno sayi ko yiɗani ɓe ɓuri kamɓe koɓe yiɗani ceerno sayi kon par ce que kamɓe ɓe yanni donc haray hiɓe torani ɓe du'a hiɓe torani julɓe ɓen fof muɗum du'a haray en torki Allah rabbu samawati on kañum waɗɓe ɗum ɗon ɓen ko gandal ɓe faala yono no okkoɓe gandal hara ko nafay ngal ɓe nafi damma ɗe e julɓe ɓe hara inchallah feɗɗinayi maɗum e julɓe ceerno ɓe ɗo ɓe waɗa ɓe du'a inchallah haray ko du'a ɗumani ɗo
haray so feƴƴi ɗon haray toujours ko fi nde nokkure nde meɗen nde wonɗen e mum ɗo haray ɓe ceerno ɗo waɗan ɓe nde yewtere ɗon haray buy e maɓɓe ɓen no andi ɓe woɓɓe hara nanino inde maɓɓe ɓe yiyani ɓe ko ɓewe ɓe Oustaz Amadou Ba ko Bruxelles ɓe woni haray hiɓe tawa e dari ɓe dankaranni kene e gunɗo bimbi e kiikiɗe jemma e ñalorma fiyo nde nokkure meɗen ɗo ɗe no nde ñiiɓira fino nde heɓorati nde heeɓi kadi kono nde ñiiɓirta donc andi Oustaz Taïbou ari ɗo ɗen haray ardu maɓɓe ndun ko ɓuri heewde kon haray ko fiinde juulirde ko fiinde ko honno nde nde heɓorta e ɗe balɗe ɗon ɗe ñande ɓenna ko alaji ceerno ɗo ɗen ko ɓe seeni ɗo ɗe ɓe landino men ko honno fewdorɗo fiinde juulirde kaalsi on ko honno fewdi ɗen ɓe yettiɓe ka fewdiɗen ɗon vraiment ɓe welti haa ɓe ronki ɓe weltani onon sonnaɓe ɓen par ce que ɓe yettike ɓe haray ko haa on to dari ɗon ko haa on to dankaranni ɗon fii ko heɓi kon ko honno heɓori ko honɗum kadi e programme jogi ɗon fii ko heɓdi kon ko honno ɗum kadi heɓorta ha kamɓe kadi kamɓe tigi ɓenni joni haray kamɓe koɓe faala ɓay tun e waɗino yewtere Bruxelles haray en waɗno yewtere Bruxelles ɗon ɗe haray alhamdulillah rabbil alamina haray ɓe ala ɗo ɗen kono hari ko kamɓe woni ala ɗo c'est à dire ko ɓandu ndu wonno ala ɗo ɗen kono hari e ɓerde ndewo e fii muɗum on fof muɗum hari hino ga kamɓe heɓe ka meɗen kono hari fof muɗum contact to wiyete kon hari ɗo hakkude meɗen e maɓɓe eɓe andi ko honno fuɗɗorno ko honno organisera ko honɗum heeɓi ko honɗum manque fof muɗum eɓe andi ɓenni joni haray kamɓe hiɓe yii est ce que en waɗata siko on mo wanno ɗen Bruxelles en waɗata ka jullude meɗen ɗo ɗen fayda haraɓe kamɓe fof fayda koɓe sappino ɓenni est ce que ɗuwanta ɗum hara ko sonnaɓe woni ko organise fiinde fiidoragol fiinde jullirde par ce que haray mbuuɗi ɗin haray buy heeɓi ke kono woodi ko heddi par ce que so tawi woni ange goɗɗo goɗɗum hakkude mo ɗum tant que gaynal jonde mo woni hakkude mon kon fof hayso ko mbussam ko heddi haray a wata wiide on gayidi donc haray woodi ko heddi joni haray ɓe ladde ɗe joni noon est ce que e wawata yimde waɗiɗe sika ko waɗano Bruxelles ko Liège ɗo kadi kaka julde meɗe Masjid Attakwa ɗo haray ɓe inne ɓe Inch'Allah si tawi tout woni hara newodirama sonnaɓen ɓe jonni accord ɓe feltane hoore amen ɗen haray meɗen andi tekkay donc kono ɓay haade meɗen jogui fottugo heɗen jogui fottugo ɗo ɗe hande meɗen andi ne watte ɗum ɗon e sokeje haray kañum sonnaɓen ɓe yeeto en ko honɗo tuma organise tan fi ɗum ɗon ɗo ɗen hara ko duhi ɓe sujjiɓe kala wonɗo Liège ɗo e kala wonɗo Belgique donc haray joni ɓe lañini so tawi woni lande ɗen woodi hen lande heeɓiɗe so tawi woni lande heeɓike toon ɗen haray ɓe faala yo lande ɗen hewtuɗo ɗen haray wawe ɗe jabade ɓeɗo wo ko laatike a asele fof muɗum haray nani ko faami alhamdulillah haray andi haray yewtereji ɗi ɗi battinde haray andi yewtereji ɗi ɗi battinde donc haray tan on no yawde ɗum seeɗa fi waktu on haray ɗon andi musidɓe meɗen ɓen haray ɓe fuɗɗike arde ɗo ɗen haray woni noon waɗo ceernoɓe maki ɗo ɗeni haray e gasata ka sonnaɓe wona yeeso ga ɗen haray e mana duhiɓe wona ɓawa to ɗe wone koye juuɗu waɗuto haray si woni ha waɗu ɗum wattike ɗo joni haray wandi ko ma sonnaɓe wontira to ɗen duhiɓe wontira ga ɗen haray noon ɓe fuɗɗike arde haray koye ndar so tawi woni lande heeɓike toon ɗen haray ɓen wo ko heeɓi a asa woni kadi hara fof muɗum nani ke faami haray hunde ala ko goɗɗo ɗumanni haray alhamdulillah haray joni watten mana duwa on e juuɗe ceernoɓe men ɓen si ɗum ɗo gasi haray si gaynama juurede Inch'Allah haray ko hikkototo ɗon kon haray ko so tawi woni ɓawi ɓe holno haray nafaɗɗaji no woodi haray ko ka nafaɗɗaji wona hikke ɗon e ɓawde juurugol meɗen gol Inch'Allah joni hay ko anda gon so tawi woni lande no woodi so tawi woni woodi toon ɗen ko heeɓi haray ɓe wawi adde lande ɓe daati woodi ko heeɓi si landal go lande heeɓike toon ɗen ɓe wawi adde ɗum no kene so tawi woni goɗɗe ɗon intira ɓawo a so tawi woni joni noon si lande ɗen woodi haray adde lande ɓen wo ko winda toon joni haray Inch'Allah tan soɓɓaɓe ko wawi sanal kono maki ni haray sans ten place mo tan
Oh, yeah, tonton. Yeah, tonton. Faire ça. Non. Salut. Window kadi. Aujourd'hui, là, je sais pas tellement oh, Rayal yo sonna ko ya butu no bena da conférence de cycle madem de mata da Intervenant Inch'Allah nous devons Inch'Allah ala men andi jon sonnaɓe ngara ɓe gayni to laaɓe haray tawa on lande ɗiɗi won hewti ɗo haray wo ko lande ɗiɗi woni ko hewti ɗo haray wo landal aranal ngal ko goɗɗo landi e mana sonnajo landi ma duhiɗo landi kono e yiyoya joni gonɗo woni yawde o wii kanko himo yette e mana exemple mo yette Diallo modi makko no yette Bari joni noon haray modi makko no yette Bari kanko mo yette Diallo joni haray ko yettore makko nde o jogitoto ka o ƴettay yettore modi makko nde haray ko landal ngal yettore ɓe makko nde o jogonno ko yettore ɗo sens bien sûr ko di tan décider ko moni ko so ñara yow haajure ñara aw haray andi ko andintingol haray sonnaɓe Inch'Allah haray ɓawa joɗugol meɗen gol haray waɗa goto seeno haray ñameteji no woodi haray fi en wawa barkondirde e ñameteji ɗi bismillahir rahmanir rahim sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima haray ka haqiqa yettore no hani ko on tigi tawi ko mawɓe mumɓen no yette o yette ɗum noon kono eɗen mari ko wiyete al aada aada on ko honɗum si sonnajo jombama ka hollirgol wondema o okkitirama kaari inde makko nden
e yettore makko nden watte ɗon kadi yettore moodi makko nden masalan si tawi innen ɗo joni wiyeteɗo Aïchatou Diallo haray hiɗen wawi hara joni moodi makko ko bari yettete en inna e mo madame Bari Aïchatou Diallo sifa noon haray alhaaliji ɗum ɗon ɗi woni e masirde toujours si innama madame ko yettore moodi makko nde wona hikkere ɗon wowle noon ɗum ɗa amma ɗum ɗon ko tawɗen e ko wonɗe wadde kal islam ko honɗum wiyete sen ari ko Qur'an neɗɗo on ko inde makko nden e yettore makko d'origine nden o duwa wondude foti noon ko e makko ɗon makko kaydiji makko dali ɗon wonɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala wi uduuhum li abaihim noddireɓe baabiraɓe maɓɓe ɓen mara darin ɓuri ɗum si Qur'an ari haray ko ɗum ferenete goɗɗo ala ko waɗa bahasi yeston hay hunde uduuhum li abaihim nodditireɓe baabiraɓe maɓɓe ɓen haray ko ɗum nommarɗen ko wiyen sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallam illa juste si tawi goɗɗo ara baabe makko no inni mo inde masalan hara ko no inde bonde haray no wawi on tikka sansa inde nde dalil ɗum noon kadi goɗɗo arino ka nena Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wi ko honno wiyeteɗa o wi ko murra mi wiyete murra ko firti koko haaɗi arabu kan yiɓe waɗayno goɗɗum si faynen kadi ko waɗeten mana si tawi goɗɗo o wurdaka ɓe ko heɓata kon ɗuuɗa wurgol joni ɓe ɗaɓɓa inde bonde ɓe inna ɗum oya mana ka wigol a wara Allah aɗon tawan noon ko fajjaron ɓawoɗo wi ko murra wiyete nelaɗo maki la bal anti barra ko barratu wiyeteɗa ko a ɗigguɗo o leɗɗa wiye ko haaɗi ko a moƴƴi wiyeteɗa donc awa enen kadi ko sifano noon si goɗɗo finni tawi ko ceɓal wiyete ma teli ma sifa ɗin piiji haray si o wi o changeay mo wawi changude so o wi kadi o accira ɗon noon ɓay ko noon Allah moyirno o innama noon ɗum kadi Allah fos ala toon haray ko ɗum mbawde ɗum mbaɗ komi jaabo e muɗum sallllahu ala sayyidina Muhammad wa sallam awa arane maaki o landal immal ngal wonko goɗɗo wi'i haray himo jogii kawtalde on kawtalde ɗon ɗe noon no tooñimo joni noon tigi tigi on ɓay kawtalde makko ko tooñimo o yasanaki kawtalde makko ko o tooñimo ko e watti ɗon kadi kadi o tooñimo ha o gayni mo yilti kadi mo bonnude inde makko e hoore ko tooñimo on joni noon kanko déjà ka o tooñimo ɗa taw o yafanaki mo o yetti ko watti ɗon emo bonde mo inde joni noon ko honɗum o waɗata oto jeyi haray ko wiyeten e nder landal ngal toɓɓe tati no ton toɓɓe raronere nden ko wi ko kawtal makko kawtal koko haqqeji no haqqunde yimɓe ɓen fof mais kadi si ɓe woni kawtal haqqeji ɗin ɓeydoto haqqe kawtal on ko plus nelaɗo koɓe fatoto ɓe maaki ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu Jibril sowno fof tan koɓe mayata o arano o wolnanmi fi kawtal o renno e kawtal wattuyla e kawtal ha mi sikki eneno gasi simi mayi ngal kawtal an heɓay ka jawdi ka mi acci goɗɗum ma haray ɓe rona ton go tellement ko nela ko malaikajo wolnimi fi kawtal ɗum ko honɗum holliri ko wondema neɗɗo koyo reno e kawtal nelaɗo ɓe maaki la yu'min gonɗinali fes hina jumɗo fes sabay wi hombo nelaɗo maaki man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu kala on mo kawtal mum ngal daɗali bone mum yo andu o gomɗina mo kawtal mum ngal daɗali bone muɗum yo andu o gomɗina donc haray kawtal koko renete e muɗum si hina ɗum haray no riski kam tigi wona mo gomɗina sa ɗon hadis on ko yeeti en
jonnon an olandide ɗo wiɗa ko kawtal ma wonma toñude ko alhamdulillah ta toñi mo tun an haray ko wiyeteɗa ka l'islam si hiɗa mari feere ko ya muññu ko ɗum ɓuri yotta gongo jomirawo subhanahu wa taala o wi e qur'an wa an ta'fu khayrun lakum ko nde yaafoto ɗon ɓuri on moƴƴande si hiɗon annduno yaafe ɗum ɓuri on faami jomirawo subhanahu wa taala o wi nelaɗo kadi ka yaafogol kadi naya yaafortun a ɓay feere ala ma fi mbiyey ka bayanɗo mi nani ɓe enna yaafiɗo heɓay ɗum e ɗum miɗo yaafade tulla yaaforo fi allah hara kadi kono moƴƴiri dalil on ko honɗum jomirawo wi nelaɗo fasfahis safhal jamil yaafagol labangol hay ka muñal ko muñal labangal kadi wiya yo muñe fasbir sabran jamila muñño muñal labangal yaafande labangal amma ko wonma ñowde kon haray ñowgol goɗɗon wawa sa ñaami tewo makko hara o jiibi haray kadi baraji ko woni e gol rewde allah kon fannamayi mo ñowdema ko an hendoto jon noon ko alhamdulillah si tawi déjà ko juulata kon tun no gasa a yonata ko naade e aljanna oɗa ko juuli o fewnɗo ko an woni juulande ko an woni horande haray ko ya muññe menen ko ɗon min mbawi komin wiye haray si hina ɗumde noddama ko baaɓe yewta hakkunde mo wowla ko hombo kono ala kulli haali hara ɗon fitna waɗali wa sallllahu ala nabiyina muhammad inchallah taala ko ɗen ɗo lande woni ko heɓɗemi muɗum jon noon haray ne watta duwa won e jungo ustasi ɓe meɗen ɗo ɗe hayno woodi toriɓe duwa makiɗe ɗo ni haray goɗɗo kadi holliɗe joni no tonani bobo muɗum duwa haray watta e jungo ustas ɗo ɓe waɗana en ɗinɗon duwaji inchallah taala si feƴƴi ɗum kadi watte ɓe soki momeɓe ɓe waɗana jama on fof duwa batte seeɗa gongol inchallah subhanahu wa taala hay noddine en fi e wawa ɗumgol fitoro o inchallah ɗum noon noon haray e weltanike jama on fou ka fuɗɗornoɗen ɗon lannitoɗen ɗon kadi woni e weltanike allah e nulaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam hara e weltanike juulirde meɗen nden ɗo mana jama muɗum on Masjid Attakwa Liège ɗo e weltanike kadi sukaɓe meɗen ɓen e équipe woɓɓe ɓen ka laawol KISAL ɓe fof haray ɗen toro allah subahana taala yo allah yoɓɓu en fof ɓurmoƴƴuɗo e jedde haray ka haqiqa komi wasiyoto en haray koyen ɓeydu moƴƴa ɗi bayanaji tadi woni ko nanguiroyeɗe sen yeehi bayana e wi tum ko foti en hatti ɗon waywa peera haray marsade o on tigui gueru ko waaja ɗon ko huuton haray ko ɗum ɗo woni haqiqa on e muɗum afan so toon no lutti landade ɗo ari o haray mo landal ala nangal ko goɗɗo landi joni so nani to naati ka juulirde argol makko naatugol makko ka juulirde andi ko haray ko duwa on si on tigui naati ko yon tigui waɗu darde ɗiɗi ko wiyete kon sunnaje ɗen kono naatugol makko ka juulirde o tawa imam o tawa hiɓe fuɗɗike hiɓe juulde mana fana joni haray ko honno guerdata ko yo juulu ɗiɗi gueɗe fari sunnaje ɗen ka koyo jokkutu imam o haray ko ɗum ɗo woni landal arnangal haray koyo jokkitu imam o si tawi tun imam no juulude julde goo haray waɗatake ɗon nana sallah sallam maaki iza uqimati salatu fala salata si julde nden darnama no juulede imam o mana no jullude julde goo o ala ɗon haray kadi o yoɓɓoytade dardeɗa ɗen ko sunnaje noon madame har monde anni o heɓe baraji majjan inchallah o haray landal immal ngal goɗɗo sonnajo landi joni hara so tawi wonimo nawdi mo ƴettude lekkele hara ko e nder lewru suumaye mana suumaye o ara tawa mo ƴettu lekkele ma o nawna e nder suumaye o haray mo jogui lekkele ƴettetede joni haray mo newnana hoorugol ɗon ɗe ka koyo kadi hawgane ƴette lekkele makko ɗen lekkele ɗen si tawi ko jemmo o ƴettataɗe fala haraj tawi horgol ngol tampintama mo wawi horde e law ala e muɗum si tawi noon ko lekkele ƴetteteɗe ñalorma si tawi koko wujete e law ala e muɗum mo wawi wujade si tawi noon koko ñamete rewnata hunduko haray ɗum ɗon sellidata e korka kan wallahu alam aw haray ko landal tammal ngal ko goɗɗo ko landi o e mana si goɗɗo waɗi sina
hara zina on mo feeñi joni haray laawol no woni go ɗon tigi landorta Allah wan ɗo yaafuye ka haray ko matum sariya l'islam on ko wi ko e mana si ko rawtineteɗo ma si ko piyeteɗe tawru jappanɗe jetati e ma temedere haray ko matum on sariya ɗon ene rewa e hoore makko ka hara laawol no woni go ɗon tigi rewrata o toro Allah yaafuye Allah ɗo yaafomo hara si ko rajumeteɗo o raju maka si ko piyeteɗo temedere o piyaka temedere jayid laawol no woodi laawol ngol alhamdulillah si tawi ko leyɗe ko l'islam o wona ñaawirede haray ko yo andu ɗum ɗon hino waɗɗimo d'office amma ndi leydi ɗo taw ndi hina l'islam wona ñaawirede haray on tigi o heeɓi sens si o tuubi tuubol ngol ko honɗum ko sarteji ɗen tati ko nirsugol ko waɗi kon jaka mi watta no jina ɗum no hulɓinori ni ɗum ko goo ɗiɗi o anndi o fillotako fannama himo lutti wurude tati on o iwa e on bakkat ɗon so groupe o mannoɓe o yaada eno waɗa jina o selaɓe few hannde kadi ko riyadu salihin imamu nawawi mo addi ɓuri ɗiɗo imamujo men ɗo kadi no addi haaɗi jeegoo kono lasɗi on ko ɗi tati donc haray ko on tigi o tuubu o rutto Allah subhanahu wa taala o hebbina juurugol e janngugol o toro Allah o yaafo o peesidoye e bakkatu zina o kono haray o ɗaɓɓiraka yawgol wirti to inna mi waɗi jina ma ɗum sifa ɗum noon de dali noon fewndo maïs e waya sonnaji wanno zina fewndo nela sala sallam ɓay sonnaji on ari tawi o ɓirtike moƴƴa o nani no waaji o maapi ko yeetke nelaɗo o jeeni nelaɗo ma kono a pottine o yeesantaw ko wolta kon falaka e nande ɗum han nelaɗo faalanoka yo wonu goonga e makko puisque so woni goonga ɓendere ma o ware ɓe yiɗale wolgol neɗɗo donc ɓenndi o yewto o yeeyi donc ko ɓaawo reedoyi o aroyi nelaɗo ko miyete noon gongol ko goonga hino reendu ɗum ko feeñi donc aray mi waɗi sina ɗo on surta bande kadi nelaɗo maake o yo ha o firti o yewoni ha o firti o ari wenni mi firti ke nelaɗo maake muyinno e ha en kam o muyinni ha ɗum fof ko nelaɗo ndaara woni an so o yahay o ronka artude ma puisque ɓe yiɗa wolgol immaare wal l'islam no mari tolérance ha feƴƴi kono finalement ɓayo aroyi nelaɗo maake bon joni haray koye o piya o maayi e nder mum nela sa sallam ɓe fesi ɓe maaki oɗo o tuubi mbiya laaɓuɗo ko aaden aljanna ko tuubi kon tellement ko laaɓi si sendanama yimɓe madina yonanayi ɓe fof ɗum ko honɗum holliri ko puisque kanko arani hoore makko reconise e andi ar no maapi mo awa walanɗi ɗum ɗo kadi so tawi kanko waɗi sina haray no maapi mo haray ko wiyeten mo yo tuubu tum o toro Allah yaafo fiye tawide ko heɓɗo boobo e nder mum one a boobo haray probléme hunde e tigi tigi on ko mana ko ɓeyda e ɓurɗum ɗon o toro Allah yaafomo Allah ko yaafotoɗo wa sallllahu ala sayyidina Muhammad wa sallam ok en fait ko Oustaz jogui dernier yewtere nde ko on ɗon haray mi falatuni kadi andinde ɓanginde andintina koko wiyete bone ari tuubu wiye tuube kono subhanahu wa taala yamirani dokku hayyo goɗɗo bonnu inna allaha la yarda anil kufur o yiɗanaw kefera kote kefera ko alfahsau yadkhulu haray no naati toon hollama yo tuube hollaka yo bonde hollama julde nde ñallal ngal yo yoɓite hollaka yo ñawde haray tuubo yo wembo tun haray yo toro Allah yo Allah jammo tuube mais hollaka ko honno bondirte haray ko ɗum fo Allah yewtude Allah yawta yaafode eyi ɗum noon inchallah haray musidɓe teddinɓe kamɓe ko muɗum ɗum ɗo nendiɓe mana mira ñiiri haaɓe nelde e mum eɗen toro Allah subahana taala bi asmaihil husna yo Allah korɓe ganda yo Allah subahana taala waɗa hen jonde nde waɗande barke ko ɓerɗum ɗon mi ɗo toon on haray Oustaz Aboubacry Mama meɗen ɓenɗa jontiɓe timminalngol e jonde nden wassalamu aleykum wa rahmatullah o haray ɓe ɓe matti ɗo e mawɓe duwade haray ko andi ɗo son naɓɓe ɓe duyitɓe fof haray ñameteji no woodi yandi haray ko fi meɗen moƴƴinira haray wata e seeno ha nafoɗe inchallah haray yandi haray koye ɓembugol se gayni juurude koye ngabbo kadi ha nafoɗen haray ko baɗaji woni e nder muɗum donc haray wata goto yahu ɓaaro gaynugol meɗen juurugol haray ñameteji no woodi fi e wawate ɗum اللهم صل على سيدنا محمد وسلم aray juuɗe weltanama ko seeni batte o wawi ɗumande ɗo e joni ka Allah waɗu en nani jaɓi waji ɗum
ko wiyete noon waaju kono ɓe makiri nane ka sakki tofu ɗo aɗa yanayo tiyatunana waaju ɗo hotenne hande ɓe jangi ɗo ko taw haɗa waaju ngo imo aɗuɗo ɓe ko boni wandi moƴƴa o filto emo fes aɗa waɗani yo waaju ngo ittu on tiye piiji goo naɓa mo piiji tabitina mo ɗinɗo siko tabituno e moƴƴere nden o andi ko moƴƴi yo jokku ɗo siko boni o wonno andi ɗum ɗo moƴƴa ittude ko anani waaju ɗum ɗo yo segu ko boni ko few are ɗum nafima nafo ko waaju ɗum ko sewtino anduno o yeggiti yo ari tum ka waaju waaja mo anditi waaju ɗum nafayam so o ɓanni kadi ko waaja koye makko ne ɗum ɗo ko ɗo mi wonno moƴƴa fewjata mi wiyengo few nafimo ko ɗo mi wonno no moƴƴi o tabiti ɗo mo jaga alhamdulillah tabita ɗo are moƴƴani no waɗi kono so tawi ɗum waɗi o yawgol hirde ma ya matini hannde ɗum e ɗum matika matiti naɓata waaji ɗo e toni ko Allah waɗen nani jam Allah waɗen nani jam Allah waɗen nani jam kuutoɗo kadi ko nanɗe minen fewdo me wonno fayɓe so waaju ɗum waɗino ka battuɗo heɓoto ɗeeɓi hade ɗo waɗde ɗum tori ɗo toranelalo yafolam hande noon ko neɓa waajede o si ɓeynam waajede heɓata on ɗo karam ɗum ha mi hari ɗo wadde ɗum fulani hooreyam tori ko yafuɗe tori ko Allah oppe wonde balɗe Allah damɗe ko Allah balɗe Allah oppe moƴe makko laaɓe o kala ɗumatiyawi a yimɓe mbaɗi sammata